Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ka di pa'y awag ni Angkail no kano asumangpay, tantay. Ay, awan pa'y mat. Tinaudi nga awag na kat makalawas ka no ti kaadda na ijay. Da kumapay papanakantay. Kasano ngay tinuang kan baka na. Ay, papanam aya, kwarog. Sapay sikat tinangipyaran na kadagiti kakaduam atanod. Hey. Nung amin awan ka kat naliway dagiti kakaduam atanod. Isungaro da jak makapanawan tay. Ay, aganos ka basitan itantan mo pa'y no anya day ta papanam. Tamapan kanto inton sumangpet ni Inteng. Anya pa'y ngay, kapilitan na kastaan tay. Awan pa'y pagsungrod ba daw? Ingkaman mangayo? Day tamanin agkayan. Masapol ang mapanmanin ada tao ye, bantay. Anya ngay nga road, awan nga rod magatang kini Mari Kuanang. Tapnoy bagak nga ingka gumatang. Yawat mo nga rod tay kaluban ka, tamapanak. Ada ka di kan katibuneng mo? Jay laka di kaluban tiyawat ka? Wayne, inusar ko jerwar tibuneng ka. Apay nga nalam jay buneng mo, adi ka inala ti kaluban na. Yawat mo na ata magagatak pa ang mapanagkayaw. Inton si madutak, sikan ti mapanagkayaw. Mare, naggapo kayon samit kay ni pari badong ije bangkagyaw. Wen maray, agluto ako mangam awan mo gayang pagsungrod ko. Imbaong ko ni badong ko anapan nangayaw. Ay, uray ije balay. Awan met kayo may. Taawan met ni Inteng agkayo. Jay gas ti naglutwa kitay bigat. Awan mo't ti karga tay tangki may. Nagngina mo ngamain. Pudno day ta, Mare. Nangina amin ang magagatang ita. Iso nga anusan mi pa'y kinibadong ko ati agsungrod iti kayaw. Ay, uray siyak No adalakit di kayo, agluto akmat iti kayo. Imbaglaken ka, amaray. Tano maawat ni Kapitan ti honorarium na kat addaman ng kwartayaw. Siya ngay, nulang aglako kami, sa kami maadaan iti kwarta. Magayam ti mula papaya, kintaraw dito'y bantay. Nenenay, dapay parya, kin karabasa. Sino nga tati makinmula kadagitay? Nagpipintas damay. Nay, adamot dakil atikles, anak kadiso dito'y kasupukan. Ay kita man, no adda tao itaglawlaw. Awan mo makitak. Ala, titikles, takargak iti papaya. Tarong, parya, kinadapay karabasa. Ay, daras nga lain. Adda kayo dito'y kasupukan. Podag iti ababa. Ta iparabaw ko nga igalop, iti rabaw titikles. Tapno malingadan, nagiti bunga tinatnatay. Kalpasan na, agawi da kaon. Nay, awan matan titikles ngayon batik itay bigat dito kasupukan. Ayan na nga tan. Imposible natulid titikles. Uray dyan kayo nga da dito kasupukan. Awan matan. Ay, inakman dita ka natungan. Ay, adalakot ng puros iti karabasa. Tarongkan parya. Ay, asino ngay nga ta? Mamwak tulaang no asino tinang puros iti mulam eh. Nagbasit mo tanto'y kinayaw. Ay, anya di inawit mo. Tiklis samag. Impadawat da di bantay da ita tikles. Kinarga mutin na, hindi agduduma na natang. Inak ilakaw, ilay. Akin mo lang ay kadagitaan at natang ako nam. Ginatang ko itinababa apresyaw. Tasyak tinagpuraws. Siyak pa'y tinangawait anang isalaw. Nangitugot ka iti kwartam, ijay bantay. Naira na nakabulsa ti walit kaw dito pantalon kaw. Ay na, nagsaya atin tamom tag sideline. Buy and sell kunada kat ijay. Ay na,
Nagsayaatan ba di my love? Nalang araw. Ing kaglakaw tagluto ak matang. Sige nga raw, tayo nakilakaw. Barang adapay ni Kwarog, dito para daan. Imbag, tanda ka pa dito'y para daan, Kwarog. Ilugan mo man, to'y natingkaw. Nangalam ka dagita anat natang. Awan mo tinakita ka mula medyo bangkag mau. Kamulmula lang mit dagiti nating mau. Ginatang ko dagita, Kwarog. Inakilakaw, tayo sopay ti maganan siya. Wow! Imbag man ta nakapanunot kang hagbalin ako mersyante tinatang. Una, namnod damit pagkwartaan. Uray saan pa'y amabalin dagiti imulak. Ikargata nga rudan iti tricycle ka. Ay, un man. Imbag laki din, tanda ka pa dito'y paradaan. Saan ako nga aguray, iti pagiluganan. Anya ka di tigatangam ading kaw. Ay, kunak no adala kom anat natang kagawad. Saan ka di nga adu ti mulay yu iti asideg ti bantay anat natang. Wen, ngam adda ng puros. Patitiklis ko, inaladamutan. Anya. Inalada lang aro dan titikles, tinakaw da pa iti mulam. Wen nga rod kagawad. Kunak no imay da inlako ken kadagiti tinakaw da amulak. Awan mo ti may naglako kanya kiti natnatang. Asino ngay nga tati atidog ti ima na nga lalatan kadagiti mulak. Adda ka di pangilasinam iti tiklis mau. Malasin ko titiklis ko. Tanilakay ko tinanglaga iti atikles kagawad. No asino ti pakakitaam iti dayta atikles. Kaawatan nga iso tinang takaw mo't iti mulam. Ay, kagawad. Ngam tidakas na, no imbel lang na titikles. Diyakon matuntun no asino. Maray, kaslaawan mo't ginatang ti babae ang naggapo dito'y tersenam. Kasla pa'y masursuron ti jarna. O may nakit kita no adalakok anat nateng. Tinakaw da kano nga main dagiti mula na anat nateng. Ay, nagalasan no adda manen agtatakaw itinatnatag. Ado kano tinalada. Bunga kano ti karabasa. Tarong, papaya, ken parya. Ay, nagadun nga'y tinatakaw. Kasano nga taaya amaduktalan no asino tinangtakaw iti mula na. Sapay awan ni Inteng. Taibagak kumaken kwa na dahitaan na pasamak. Ibaga tayo ken ni Kwarog tapadasen na ti agpaliew. No asino ti agtatakaw. Ang rabi ingat at ti panangtakaw da itinasao anat natag. Kasla saan samot. Ta ako na di babae nga itay. Kunana mo. No kasta, aldaw ti panangtakaw da. Ay, nagturod matanday ta nga agtatakaw. Kasano nga ta amaduktalan nyo tinangtakaw iti mula day di a babae. Sino antay? Adda ka di manin natakaw? Napan di babae iti tersenan ni Marikwanang. Kinita na ka no adala ko ni Marikwanang anat nateng. Tanatakaw dagiti mula na akarabasa, tarong, kan parya. Uray ka no titiklis na kat inraman da nga innala. Anya? Tikles? Ay, itayal daw. Adda inlugan kanyak ni tatabadong atikles a nakargaan iti nagduduma anat natang. Napan na inlakoy jay ili, antay. Nakatikles ko nam. Ay, ayan titikles. Ay, detatisan ko nga mo, antay. Awan mo ti imot na atikles, idi naglugan manin na nagawid. Kasla mapagsisilpok dagiti pasamak. Day tatikles, kan dagiti linaon na anat natag. Masa pula mamak ti kinapudnaw. Kuna ni tatabadong aginatang na dagiti natnatang nga napan na inlakaw. Masayata nakita ka dito, yading kaw. Kahano anapukaw dagiti natang mau. Ideal daw kalman, Chief. Uray tay tiklis ko, inalada. Saan ka kadi naglako iti natang mo iti kalman? Planok pa ilang tagla ko. Ngam idi napukaw titikles, kan napuros tinatang ko. Napanak iji ayan ni kagawad kwanang.
Taamwak ko man no napandain lako ijay. Sino ba iti mo mga damula na dito? Yakas iti mula manat natay. Sabali mat timula dagiti dadduma ditoy. Ta adapin niya. Adamot nagmula iti utong kan lubyas, kardes kan kamuti, chief. At dangamin inlugan kanyak ni tata ba daw nga nakatiklis a papaya, taraong, karabasa kan parya, impan na ijay ili di kalman. Ay, no makitak titikles, mabigbig ko, chief. Nakaumay ka, may ito'y balay, kwarag. Kaya't ko kumakadwaan na ijay naggatangam iti natang idi kalman, tagumatangak mamay tata. Ay, imbagaan no at dapay ijay, yaking kukwa, barok. Mapantalata bareng no adda ijay ti aking kukwa. Intan. Ay, masaduta, mate. Nasakit ti sakak. Sa dino ka di abanda da ijay, inak ngamin gumatang. Ay, basta suro time, ti agpangato adalan, ijay puun ti dakkel nga kasya. Ijay asidag ti dakkel abataw. Ha? Kahit mo asawain, jay bangka, giti asidag ti ado nga ipil-ipil, tinanggatangam kadagi jay. Apay, napangkakadi ijayan. Apay nga, ma'am. Kuna maginatang mo dagiti nakatiklis anat natay, ngam ko natay babae nga aking kukwa, ngawan kanumat inla ko na, no di kat natakaw, tata. Pati tiklis kat inala tinagtakaw. Anya! Kunam aginatang mo dagiti insangpet mo anat natang. Tinakaw mo magkayam, mangibabain ka. Kasano nga tangay, anaamuan ti sinalbag akwarog tinaramid ka. Imbaga nang agsango kayo kano iti akin mula a babae ijay barangay hall inton bigat. Ay, sinalbag akwarog da jayan. Sika ti sinalbag, mangibabain ka. Agtatakaw ka kiden iti mula ti akin mula. Kasano pa'y nga ta, maliklikak ti panagsangom iti babae inton bigat. Apay kumaliklikam, no anya ti multam, ay katagmulta ka. Sanak amapan, taibain ko tinaramid mo. Ay, umay ka kumamit ato yan, tamno da kaduak. Ibagadan to, pa'y nga ayunan ka itinagmadi ngay naramid mo. Laki di kaya. Imbagam ka di kan ni pari badong, nga agsango da iti babae nga akin ko, kwa iti tikles kan natnatang. Unantay, imbaga ni tata ba nga ginatang na dagiti natay? Saan may tako na di babae nga wan inlakla ko na? Ay, unay lakit din ni pari badong. Ay, saan nasaya at tinaramid na? Nagturad nagtakaw, aldaw pa'y mait. Nung nga tanadanon ti aking kukwa, amada mga agpurpuraos. Dayta ti di na pinanunot. Gapu siguro tanagbara ti panawan iti dayjay nga aldaw. Kat ninamnaman na asaan amapan ti akin mula. Ang mga nusan nga agpakita ni tata ba dong barangay hall no bigat? Ay, manayunan ti basol na no saan nga agparang inton bigat. Agrubwat ka, tamapan kay je barangay hall. Nung nga isika, ti mangipanjibayat, ti nalaka natag. Apay kumasyak. Kadwa kaya na pan nagtakaw, tapno iraman nak iti basol mo. Ay, mabainak mo tamapan ni barangay hall to yan. Amumut gayam tagbain. Apay nga ron na nagtakaw ka. Ti kunak akit, saan da maduktalan. Pati siya kainulbudam. Ibagam kidan aginatang mo. Ala, ingkan ije barangay hall. Way, nakmanlangay. Rumbang lang. Dumawat ka iti pamakawan, tapno pakawanan na ka ti babae at tinakawam. Urayan tayo pa'y ni kabadong ading kawan, awan pa'y ditawi. Naimbaglakit din taimbagan ni Chief Kwarog. Ngayon lugan na ni Tata Badong nga daawit na atiklis kagawad. Ay, naglukaw na kabadong. Apay nga agala iti saan na amula. Kuna na siguro ama ilimod na ti madi nga aramid na. Lumtuad dolata ti dakes nga aramid. Nga oray kasano ti panangilimod mo. Ay, ipabayad bukan kwa na ti tinakaw na. No sana madusa, aramiden nan tumanen kagawad. Ay, pudno dayta. Isu nga da ordinansa tayo amasapol amadusa ti maduktalan nga agaramid iti maday tapno di da agruam. Kabadong, imbag ta simbang putkan,
Kunamin no saan kan nga umay. Ay, si kakaday ti akin bagay iti natang basang. Wen tata, apay at tinakaw mo. Uray kumamat no saan mo nga inraman nga inala ti tiklis. Ay, kunak ano warala ang dayi atiklays. Tadamot ijay kasupukan, basang. Isugit din tinangikargaam kadagiti natnateng ko. Pakawanan na ko mabasang. Itid kon king ka tinaglakwak. Saan nyo kuman nga ulitan ti agtakaw itinateng, tata? Ay, win basang. Ikarek, saanay ang maulay. Anya nga'y, binayadam tinateng ti babae. Intid kon tinaglakwak itinateng na. Nasaya at magtapno saan ka amang ibabain. Saan ka kadimot nga agtaktakaw takababain? Kan basol tagtakaw. Ay, saanan to yan. Mababay na kita. Kastoy gayam ti mapasamak no agaramid ka iti saan nasayaan. Una, nasaysaya at matlaang tay agbibiyag anadalos ngam ti agaramid iti pakaibabainan. Ay, wento yan. Saan na maulay? Saan na kon nga agtakaw? Maduktalan mo't lang. Rumbang lang. Mabayag san tumalipatan dagiti tao day tangay na ramid mo. Ay, pero may nga raw dabain ka. Ikaray, saan kon nga ulitain? Diyak kayatain, tuya. Ay natatabadong. Madingamin ti agalay ti mula ti pada tao. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junrem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.